Элгайге огур культура кине Сибиреп түмеле искусство сколата библиотека сақа балағана барда бир хетименен силбәһе туран нехелек культуратын он айлгытын сайыннаралар. Балағаны егер баттыгар самай жон түмсер сиригер. Тыгынча Телгәй федеральный тосқолынан 12 миллион солкой көрүлген Жогус парка тутулган бүтүгә. Асфальтированная беговой дорожка, велосипедная дорожка, тротуарная плитка, освещение. Оннаттан хашеллардах навестар берекет ахан көрөр променад яхача. Элгәй модерн библиотека тигәр культура национальный проект көмөтүнөн өрөмөн үлете барар. Аныгы оборудованиянан катчылар. Блин, мостап үлете битте, стяжка, кафелин оғылынна. Ол үлетін боллана улусная администрация үлете. Атак ол 5 миллион битнен туақпар фонда бытын, оборудование бытын, мебель бит алды бит. Оскола уяннар онна түмеллер ититилерин экономиятын тәриттелер тухаларга кайскалырга нехелек жалтыта 2019 сылтан Якутская энергосервисная компания тәриттелигитта проекттан үлелер. Холобур бу сайын 2 уянга благоустройство кирер Осколага футбольный бола оңоллар. Пилотный проект быгытынан борстой энергосервис болбата улата утепление, обшивка или тюнник были пластиковый тюнник говорил бака холобур футбольное поле он как-то холор десака благоустройство килдерейне. Сунтарлуун жалтатын сакаанан 14 нехелек сирдерин картылаган үлете ытыллар. Ол егер элгейге. Дурун юхатта хатта көрөр. Бу кален кыр болта комплексно кадастр работы он тохлактыр. Нехелекинен арас проекттер үлелиллери бит. Татьяна Филиппова бухам сахан 2 тосколун тухаммыт. Ол бор туттубут благоустройство терилин бор босқолан улаханнык мактанар. Арашуэй каяк жашоңна үчөй ба. Билген хеттен тоспар хеджабын. Онона харашуэй. Өйдөн көрбүкүп болу элгейн хелеге федеральный республиканскай улустагы программаларга кирсен үлгердах үленигдер. Белдетер бейте эме анал тосколлордох. Колобур бу дорожный понта көмөтүнөн новаторов калгалак улуса оңолунда. Мария Габилянар Демис Сергеев, Саха телевизионде Сунтар.